uKristu uyinkosi. Ungakasho lutho ke ngiyathanda ukuthi noma ungeyona into yakithi ngibingelela ubuholi bonke bombutho weViyo lofakazi bakaKristu. Ubuholi bonke nje ngibingelela isifunda bishop sonke sakwaZulu nabase sebeqalile ukufika bazivakasheleyo. Ngibingelela namakhosazana osister abefundisi bonke egameni elihle lenkosi uJesu ngokuthi uKristu inkosi. Ngiyacela kibandla sonke sithathe namabhayibheli ethu sivuleke encwadini yesine. Awukahle ngeyithombe wena mfana wajahani. Asithatheni zonke bazalwane incwadi sivule Galatians chapter 4. Oh no, I'm sorry, chapter 5. Galatians chapter 5. Ngizocela bonke abangcwele egameni kaJesu bame ngenyawo bewaphethe amabhayibheli abo. Wasebenza njalo awuphumula wasebenza chapter 5 verse
24 no 20 sonke. It's either ufunda ngesingisi noma ufunda ngaluphi ulimi kodwa sonke. Let us read this verse. Chapter 5, verse 24 and 25. Asifundenike. Kepha abakakristu babethele esiphambanweni nyama kanye nokuhuwela nezinkanuko. Uma siphila ngomoya, izwani izwi lenkosi. uNkulunkulu. Hlale phansi kibandla. Bazalwane, angizokhuluma into entsha. Sabelo Mbonambi letha lawo manzi waphetheyo lapha kimi. Ngisaba phela abazalwane ukuthathela izinto sokuba namhlanje imkhubo mawukhumula ibhantshi nje usemsamo sokuthi umuntu akuthathele noma ungena eminyango uthathele iBhayibheli. Hayi bazalwane, asikafiki ke thina lapha futhi ke thina nje bothina asekufika ngoba sizikhozi kanye nani. Njengoba ngimi lapha nje abazalwane ngimele ukuzokhonza ithandwa zikaJesu. uKristu inkosi. Ngiyathanda bazalwane ukumbonga uNkulunkulu uma ngimi phambi kwenu. Hayi ngokuhlakanipha noma hayi ngobugagu noma ngobuciko. Ale ngiwabheke phela ngoba mhlawumbe wanikezwe umkakhe. Bazalwane, ngithi asiqale ngale ndaba ngoba indikimba yalo conference noma indikimba lenqungquthela ibambelele lapha ku chapter 25. Empeleni ayibambelele khona laphana kodwa ibambelele kumnini webandla. Ngoba esethi sifundiso kuleli bandla sithi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu Jesu. Ingakho bazalwane mawufunda ngezansi athi masingafuni udumo oluze siqalana sifelana umhawu. Nokho ke bazalwane umuntu ufika la ukhuluma kulesi sikhathi zonke into seyishibhile. Zonke into seziphansi. Kodwa ngenhlanhla kaNkulunkulu ithemba lami lithi isekhona insali engezukuhamba nale movement ekhona. IVIYO LOFAKAZI BAKAKRISTU umsebenzi walo omkhulu okwambula insindiso elethwe ngoJesu. Okwambula umusa uNkulunkulu ahambele ngawo athanda ngalo izwe. Wazi wathandana nami bazalwane. Kuthiwe ke bazalwane lapha indaba yalomhlangano enkulu. Kepha abakaKristu Jesu babethele abesethu babethele alibonga igama elihle. Babethele benze njani? Kuyini ukubethela? Ngamanye amazwi ukuthatha uqobo lwakho ulinikele kwenziwe intando yalo. Intando kungenziwe intando yami noma intando yakho kodwa kwenziwe intando yalabo abaphethe bakuphethe ngezandla zabo. Ukubethela angizele khona lokho. 24 25 uthi ke philwa ngomoya. Isihlokwana sami engizofisa ukuthi
Ngikhulume ngaso nje angithemba ukuthi ngizoba mfishane egameni likaJesu kodwa ngiyena umuntu uvamise ukuba mfishane. Ngiyengithanda khona ukuthi ngiyihlambululo ngoba ngifuna uma usungibona usuthi bethe uzoba mfishane ngoba vele umthetho wakho noyithanda into ezifishane. Isifo sakho leso. Kodwa ke asiza ukusiphazamisa. Isihloko sami kuthe mangicubungula ngale ndaba kwathiwa nje ngibeke ukuthi 1 uJesu ibulldozer umqali wendlela bese kuthi umoya ingcwele abesezolungisa indlela afake impawu zendlela azifakwa bese kufakwa itiyela bese kufakwa impawu ke zendlela bese kusho lapho kuthiwa gijima ispeed esingaka bhasobhu lama ujika wayuthathele ngeke ujike kuyenyuka kuyehla umoya ingcwele lowo. Ningathi amen kancane. Angishongo kakhulu. Ya. uJesu uthi ngelinye ilanga mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ongeza kuBaba ngaphandle kwami. Asambeni bazalwane. Ukulalela kwesinye isikhathi yebo. Oh. Oh. Lalela. Oh. Ukulalela yeah. Oh, kuphila wethu yebo uyalalela uNkulunkulu ukulalela kwesinye isikhathi kubisa ukuphila wethu uyalalelwa uNkulunkulu ukulalela kwesinye isikhathi kubisa ukuphila wethu Nkosi uyalalelwa Jesu Msindi siwe
uJesu uthi ngiyindlela neqiniso. Impande zami ke lapha ibambelele khona noma ningasafundanga yekani ngiyifundele. Indaba ke lena elethwe ekseni namhlanje kimi. Nginxusa nje baba angifisi ukuvela ngokwami uqonda. Kodwa Nkosi ngifisa kube uwe ngoba ngimaka uwe uzokwehlula ngoba abazalwane akufanele kube khona lapho uyomjwayela khona uNkulunkulu. Kulezi insuku esiphila kuzo siphila esikhathini lapho abantu ngathi bayamjwayela bamthatha njengomnganyana wabo. Mangakutshela kancane ukuthi sasingebe bikho wawungeke ungibone mina ukuba akubangeleli iviyo lofakazi bakaKristu ngathola khona ukuthi mhla ubhekene nengqinamba ubothi inkosi kuyizithunywa zokungisondeza. Mhla yenyuka intaba ungafuna amathemba akho bambelela kuye alibonga igama elihle. Namhlanje sokuvele kudabukisa ukuthi usubona abantu abaningi bethathwa na influence ethile yokuba benze njengoba kwenza osibanibani. Uthi uPaul ngiyamthanda uthi lokho enginika khona nami ngakwamukela kuye. Bazalwane uthi asithatha iphethini ekathi efana nekathi ngoba nathi siwuye siyibo oJesu. Indikemba yami lapha ithi ukuze izinhliziyo zabo ziduduzwe behlanganisiwe othandweni babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele bazisisa imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu. Ukuba bazisise ini bathandekayo engubani uKristu. Uthi umbhali mawufunda incwadi kaDeuteronomy chapter 30 verse 29 uthi lokhu okwambuliwe kungokwethu okufihliwe kungokwakhe. uJesu wambuliwe wambulwa esenyameni wambula emithwi ngenyama 9 months njengawe nami ukuze ubuze bami nobuthakathaka bami buthwalwe nguye kungafumaniseki lapho sengizenzela awami amathemba kodwa elami ithemba libe kuye. U4 uthi ngikusho lokhu ukuze kungabikho umuntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga ngokuba noma ngekho ngomzimba ezisho yena kuPaul lesikhathi. Verse 6 ngakho ke njengalokhu nimamukela uKristu Jesu inkosi 1 hambani nikuye 2 nigxilile hambani nenze njani ma esasho njalo uPaul uthi nakhiwe. Haleluya. Ukuze lesi sakhiwo esikuso sime siqine kuze nabahlola izakhiwo bazo approve ukuthi sifanele ukuthi singakhiwa ngoba once hloliwe sikhisakhiwa endaweni ehloliwe kuze abahlola izakhiwo baprove ukuthi no sifanele singasebenza. Isakhiwo sethu singuKristu. Ngithela bebe ngikhuluma khona kwendawo ngathi kuthe kuleya minyaka yo 1978 76 78 78 kuthe makuleli lakithi ngapha ngasemantshenzikazi kufika umoya wokumuva kwabantu emasontweni abantu beshiyezwa ngamazwi amakhulu
kuze kuthiwe hayi wena ubhajathisiwe njengoba ungabhajathisiwe kufanele uyocwila emanzini sasile ithalaneni hayibo yangihlupha lento hawu Jesu mina ngivele ngikhumbula usuku olodwa mhla sihlangana naye kithi esontweni lakithi eMajensikas emsamo izalukazi zakhona ziwu5 ngezwe nje ngathi mangila zithi zokhelwa ibani eniphethe ziboshwe inkalo amakhandlele akhona kwakukhona ke necrucifix lapha emsamo angizwa ngikhuluma lutho amakhandlela angiwabona ngenza lutho kodwa ngezwa yena ngisekho ngenze njani manje mangifika lesi sikhathi salemnyakazo benyakaza abantu abanye sihlezi nabo abanye besikhonza nabo abanye befaka oVF bathi masebefakaza bathi athi ngilokhu ngifaka isiphano ngithi ngufaka sengithole uyiko hey madoda uthi mawuyibona unyezi hey madoda kanti mina ngihlezi phi le ndawo ngihlezwa emanzi kodwa ngoba ngafika kuye engangimamuke ngoba bazalwane ikhona ingozi yokuzwa ngaye ungafikanga kuye lalela to fika kuye mawufikile kuye wena uzofakaza uthi ngizwile isandla nometha ubhekana nezinkinga endleleni uthi nometha ubhekana nezinkinga ngisizwile isandla bakubuze bathi uhlezi ngaliphi ithemba uthi hayi ngihlezi ngoba 1 ngisendleleni ngilindala haleluya manje na kuyahlupha ngizoyisho lobo umfundisi uzwane akekho Ignatius uyangihlupheni umuntu ongihluphayo kuthi ngelanga ngisuka lapha eVuleka 1978 kusuka lapha eVuleka liguqubela izulu ade sinomkhuleko khona sengisuka ke lapho ke sengihamba nginyuke kodwa isikhathi sasesambili ngiyakhumula kwaku 10 kuya ku 11 hayi indlela ngiyazi ayikhithe ngikhathazayo ngenyuke ngithi mase ngiphezulu ngiyizwa injini yasevuleka iduma hayi ngihamba ngayo indlela mangithi ngiyabona bese ngibona sengijika ngapha kwentaba ngilahlekile bese ngibe ngihlehla ngiyoqala phansi angithi ithi ingqondo ngiyayazi indlela okwesibili ngihlale ngihamba khona okwesithathu ngazalelwa la ngibuyele hayibo manje ngibheka iwasha sokusha u12 ngihamba ekhona nto angifuni lokhu lokungimise ndawonye mangibuyela lapha hayibo nansi indlela ngibona impambano ndlela hayibo inganansi indlela ethalaneni nansi indlela eyevuleka mangithatha indlela bese ngibona ngihamba le ndlela hayibo bese ngibuye hayi lahamba isikhathi 1 + 1 2 + 2 lapha nje phezulu uyakwazi lokho umfowabo kaMfundisi uZwane uFrederick ngayixoxela bona le ndaba kwathi ngo3 ngihluleka manje ukuhamba ngasithi inkosi sengicela ukuma la ngase ngathatha inhlabo lalini izulu ngathatha inhlabathi ngayixova ngenza isiphambano ngathi makwenzeka ngifa bayothi abangibona bathi khona udaka olwenza isiphambano ngoba lesi siphambano singikhumbuza into eyodwa ukuthi owafela kuso ukukhanya kokuphila kwami
Hayi mase ngilele la sokuzosa bese ngiyibona imishini yasethalani nansi ya hawu Nkosi yami kanti ngilele eduze kwasekhaya bese ngifundisa ukuthi uyabona ke lapha ekukholweni ungahambi ngokwazi ngengqondo hamba ngokuthuthumela uMkristu endlela no one thing ukuthi ngelinye ilanga kukhona ubunzima obuzovela usendleleni hayi ngoba udla izono kodwa ngoba nje ethi bonke engibathandayo ngiyabayala ngibasole mawubhekene nomkansa no one thing that lowo owahamba naye owahluphekayo wadlula njengalokhu chapter 2 verse 18 amaHebheru njengoba uKristu wahlupheka unamandla okusiza abalingwayo ungahambi ngengqondo ngoba uJesu uyindlela neqiniso uthi kuPaula njengalokhu ngoba namamkela hambani haleluya hambani nikuphi ungahambi ngesipiliyoni uthi hayi ngake ngathandaza mina zanyakaza intaba ungakhohlwa ukuthi mawuhambe ngesipiliyoni mawuyivyo lesipiliyoni ngifuna ukukutshela ukuthi ngokudatshukelwa hayi thina sasenze nje eviyweni thina sasenze hayi no thina sinalenkonzo yokuthi one sahawukelwa kukhona into zethu bantu abasha asilahlanga ngoba sijovile asilahlanga ngoba siqotholotwa amehlo kodwa saye okithi haleluya okithi washa umthetho ngoba sihamba ngomthetho kamoya athi xoxa nabazalwane balapho uLundisolo bengicelile abefundisi ngithi uyabona nina nilahlekelwe into eyodwa ngithi awuphendule khona manje aniswani nibanga amakholo lo sindiswe uvela thathela ikholo lethela ngithi mina kuyakhombisa ukuthi anikhuliswanga kahle ake nginifundise mina umuntu mayifika la isheshi esokwelinye ibandla angivele umthatha ngumgwinyi ngithi mfowethu hamba uyothatha ipermission ngoba mina nami nginezami igebengu la lezi engihlalo sesiyangazi mangikhamba sithi nangumthi kanti makufika lesisisha sofisa ukuthi anginandaba ifana nami ngithi no hamba uyothatha ipermission ngithi nibulawa yilokho ngoba uJesu uthi masemsindisile uJesu umuntu athambe ukubonakalisa kumpristi wakho wenze njengoba uMoses andenze njani anifundise ngithi ke bazalwane kulentambama namhlanje kuthi angithi nxa sesihamba kulo Jesu oyindlela indlela eneyimpawu ngelinye ilanga ukuthotshiswa ngelanga ushaywe ngelanga ushiwe ngelinye ilanga ukhohlakale kube sathi awukho khona hey madoda ngelanga ngodelelwe akudelele umuntu akusukozwaneni uzokhipha okhakayini uthi mawuthi uyanyakaza bese ukukholwa njalo lokho angithi ukuthinta njengoba uyazi ukuthi uyikholwa lalela uma umoya wombuse kuvukela lenkonzo osize kuyo namhlanje ingeyakho eke ngisho lenkonzo osize kuyo namhlanje ingeyakho izokhenika wena izokhenika mina ungasho ukuthi ngangikhona enqungqutheleni edlule thana inkosi ngiyaqala Nkosi njani ngicela nje Nkosi ukudla yonke into ebekwayo ukuze ngiyophila bazalwane umkhuba wevi ukuphila ekhaya hayi ukuphila enqungqutheleni umkhuba wevi ukwenza njani ngoba nimamukele
yakhiwani musana ukunyakaziswa imoya yonke evela ngapha nangapha ngoba kakubonakala sekuba yikho kodwa mhla ibonakala sofana naye uJesu okwesithathu uJesu uthi my prophet Isaiah 35 verse 8 uthi indlela nendlela ephakemeyo bakhona lapha abahamba ngayo noma beziwula abakwenze njani noma kuvuka isilwane esihahayo abayikhathazeka ngoba basizwile isandla bazalwaneke ngiphinde lento unless usizwe isandla mhlobo wami ungahambi ngokukopisha mina ungahambi ngokuimitate usibanibani fika kuye sisesikhathini esibi sokuba abantu bazalwane bethathwa amahlombe sisesikhathini abantu bethathwa imimoya abantu bethathwa imoya yokukopisha yokufana nosibanibani ba-act as if so and so hamba ngokwakho hamba ngawo lawo mandla owaphiweyo qhawe linamandla mani mamukele hambani kuye lo moya ingcweleke okukhulunywa ngaye bazalwane isekelo saleli viyo engasazi-ke noma kusenzeka yini emakhaya ukuthi umuntu nomuntu usazini ukuthi umamukele umoya ngoba ukhiye bazalwane ungagcini ekutheni ngabhajadiswa ngeqiniso sikodi kuhle kwakuyindlela leyo yokuthi usunduzelwe kuye fika ke esikhathini lapho uthi ngiyakwamukela Jesu uthi uyinkosi yami omvuma khona uthi uyinkosi ungavumi ukutolikelwa funa uJesu uNkulunkulu moyingcwele afika atolike kuwe athi mntanami you are right you are wrong and futhi nalokho kusolwa nalokho kukhuluma kwakungabokusolwa ngoba ngelanga uzokutshela uyazi namhlanje sandelwa abantu umuntu athi elimelene engozi umbona kwenza kubona noma ekhuluma noma ephendula umuntu aphendula sathi uphendula akazi ukuthi uphendula ini uyazi namhlanje phakathi kweni lapha abazalwane ngisho ebandleni even kusuka phezulu uzoshaya phansi kukhona abantu abaphilayo umuntu ophilayo othi noma ukhuluma naye angakwazi noma uyini ajatshuliswe nokuthi nje hayi ungizwile kusho idemoni ungizwile ngamtshela usenawo umoya ingcwele kaNkulunkulu ushadile uhleze emshadweni uhlala ukhuthile kuphela insuku neminyaka nikhuthelene uyakholwa kodwa haleluya lapha wena ntombazane yami nakho phela nemshado ayikho uhamba uyihubha ishonela phela ishone ngakhona awusabusi kuthi noma ngafana amazinyo abomvu ungathi faka ukhala emazinyweni ngeke usabuze ukuthi kodwa uphuma phi ngoba ulambile nqani kepha mani mamukele hambani nikuye ngoba yena uyindlela neqiniso nokuphila athakekho ongeza kubaba ngaphandle kwami namhlanje singenelwa amakholwa angenelwa amanzi emadolweni akwesabayo akuphetheyo singenelwa amakholwa namhlanje angazi ukuthi azothini ngaye ayakholwa kodwa ngofakazi bakaJesu zifakiwe iqhani ngoba phela leseviyo sehluke kuzo zonke iqhani ezikhona la eDawusisini vuka ufakaze enhliziyo ebethele usenami vuka wenza njani yingakho iviyo lingasimukelanga isitayela sokuthi uKristu inkosi bazalwane nami sengiyajoyina kuthiwe joyi akhona kwaDepha lapho kujoyinwa khona umuntu uyakholwa akuzi ukuthethelelwa kwezono izolo lakhe alizwe
liqala lifihliwe athi ngelanga mayisehlabelela athi amehlo am avule umthwalo wesono zam ususiwe Mthethelela uthi mawubona ingane oyiphetheyo engayonke umfana uthi Nkosi ngiyamthethelela ngoba amehlo am lapha khona yingakho singofakazi alibonga igama lika Jesu haleluya kathi ningahlalelana angihlalelanga ukuthanda isheshi mina nangahlaliswa isandla bahlaliswa isandla ngazizwayo athi babefika bengitshela ngamasonto amasha ethi no ngikhathazeke yingakho sengibabona bepaquza abanye bephile ngohle kweyikelemu sishiswa ilanga ngithi makulona elethu elethu imdedela uNkulunkulu akhuluma umuzi uthi uthini ngoba abantu basheshe baba ngumsindo bengakamuzwa uthi uthini kanti injongo yethu enkulu kuba abantu bahlale bathi balalele ngoba ukulalela kwenzani bazalwane kubiza impilo yakho kuyabiza angifuni ukushumayela ngephetini yosibanibani ufuna ukumela ngedwa ngoba mhla ngiyoma angikutshele uNkulunkulu akacela umuntu uthi nyama bazalwane mawusaqala isaqale ngingutshela ungafani nozwile khona hayi sizwile nami bengikhona ngizwile kwenzekeni emva kwalokho ngamanye amazwi abazalwane sengihlala phansi ngithi ingane zika baba njengalokho nimamukele hambani nikuye ungaqhosha ukuthi sengumfundisi sengifaka uhololo sinazi igebengu zufake zubhekise emuva omashiya khala hayi ngaphandle khona ziyangibuka nje izinto lapha kufika umoya wepride wokuphakama bese athi umuntu lento ayitholile uyithola ngezikhwepha zakhe akayitholanga ngommusa kanti esinakho sikwenzelwe ngummusa yingakho thina besheshini yesizwe sihlale sihlabele sithi uyinkosi yobukhosi naKristu uyindodana ephakade kayise kwathi ukuvuma kwakho ukukhulula abantu awusenyanyanga isizalo sentombi wathi inkosi wazalwa njengami wamithwa njengami in order ukuthi mina angenze ngibe nombuso sihlobo sami ungejwayele imhlobo ngiyambonga uNkulunkulu einsukwini zami lokugcina abasalwane angizukufa kodwa noma ngafa ithi inhliziyo yami Nkosi yami ngeke ngisho ukuthi Nkosi ngikweleta usibanibani isikweletu ngoba uJesu wangisiza ukuthi mase ngikhulume ngaqeda sengimhlikizile umuntu sengimhlikizile ngoba ngiyamhlikiza kodwa mangibhekele athi umoya ingcwele ludumo luniko litholile
ukuthi ngumfundisi kufanele ngehle ngihlale phansi ngiguqe ngoba ungowakwethu nami ngiwakwenu uyangidinga nami ngiyakudinga ngoba into ebulala ibandla ukuthi besathi khona abangakhulekelwa khona abangathintwa kanti ibandla likaJesu sinompriest omkhulu uthini uJesu wafayo ngamanye amazwi ngithi mina webazalwane ungayijwayeli into kaNkuluNkulu akuyona yasekhakonyoko hayibo ungayijwayeli uswashaya ngumphini imbaza isekho kodwa namhlanje mawungathi inkosi hawu Jesu sasesho njalo eminyakeni yethu ngikhumbula it was 1969 ngisemasotsheni eviyo lesemasotsheni ngiqala ukhaba inqungithelo eviyo lapho ngangezwa khuluma indoda yakwalithuli siyashona manje ithi akhona amakholwa amahle ithi lapha ensimini kwami ngake ngatshala insimi enkulu enhle ibele ethi ikhwebu ibele izibele uthi kwakukhona isikhwebu esasitsheka sisikhulu singaka uthi ngabathe ngesivula phakathi ngelanga uthi ngathothi isibolile siwumba khona amakholwa asingabona amakholwa aziwumba asibongeni uNkulunkulu live lofakazi futhi okwesibili engifuna untshela khona abantu basesheshe uyabona live lofakazi into efeli yenze kumuntu mawusudle kahle ngalo walizwa li create isimilo to li create ukwaneliswa li create ukuthi igama liyabulala kodwa uma uyaphilisa noma ke mhlaba wami sokwenzekile ulimele uze ulimele lalela ngivula igarage namhlanje usekhona ngivula iziba lapho bezogeza khona liyothi lishaya isonto umntakwethu kuzobe kuzwakele ngawe unganyezi ngiyalithanda ke isheshe ngoba lisayibekile lenkonzo yemvumo noma phela abantu ke nathi sebasibona sizithiphana nje ukuthi mina ngeke ngovuma izona zami kumbatha yes good umbatha umazi sibopho esimbophileyo ukuthi mawukofu wathi nje ngizovuma umsheshe wafothi baba ngicela inkonzo yangasese usuke sazi ukuthi ucela inkonzoni ngamanye amazwi ubophekile ukuthi akakhuluma nje akasho lutho noma ungafusha ukuthi unyoko njalo bafa nje wabulawa yimi angithi akatsheli yena akatshele umbatha angithi utshela uJesu owami umsebenzi ukuthi Jesu ngibambe bazalo maKristu bofakazi niyalibonile ngiliyashona niyalibona ngiliyashona asidleni umbhalo sibuke sihlobonela umbhalo ukuthi uthini zingane kaBaba nimfisela okuhle kodwa egameni likaJesu kodwa ngiqine ngokuthi uyindlela neqiniso nokuphila akekho ongeza kuBaba ngaphandle mawusukulendlela lo moya ingcwele ukuthi asambe ngaye samba ngaye ngoba siyalawulwa uyi awukwenza ukuthandayo awuyitshela to right mawumoya ingcwele ethi ubhuquza phansi uthi bhuquza phansi alibonga igama likaJesu ngihamba nje mawusufika njengoba nimamukele hambani nikuye nakhiwe kuye ngigxilile kuye udumo lonke malube kuyo okhona nozayo nozobona amehlo onke nezilimi zonke sifakaze ngaye zithi amen iparadisi izulu lithi amen nabafela ukholo bathi amen kuye manje naphakade amen